znaš ko je ovaj barbar? Ne znaš, to Sveti Nikola. Jesu zadarska djeca slušala? Jesu, slušala su, jako su dobra. Što ste im donijeli? Evo, donijeli smo im slatkiša svakakvih, čokolada, bombona, svega. A jesi slušao? Da. Jel ti donio što Sveti Nikola? Da. Što? Nada. Što je tebi Sveti Nikola donio? Dnevnik. Čokoladu, olovke i škarice. Što ćeš pisat u dnevnik? Pisat ću neke osobine i stvari. Djeco, slušajte i dogodine svoje roditelje.